Ki nong ilam jong ka Hanyu Trap Border Dispute Redressal Forum mentak sengi kila penpau ya ke jengpom pediang setia ya ke MOU penbet put belasoi do Menteri Ramba ke Jela Meghalaya badu Menteri Ramba ke Jela Assam. Nagaliang jong chairman ke forum ubat Chandame Sungo ulong ba ke jengai ya ke jeka sya ke Jela Assam kedi kendau ke ba omla aban pediang dagi nong shnong jong ke Jela Barok kawai dagi ba ongru ba ke long ke basngolongo bo Menteri ulakam ba ke babun ki shnong ki ba ke Jela Meghalaya ka yo kat ba ke jingsi syapat ki babun ki jaga ki layat no sya ke Jela Assam. Shushu na kaliang jong tiu nong elam mula panpau ya ke jingsu thamula namar ki ju ki parti ki ba kersian ya ke jingso ya ke MOU bad ki ju hi ki parti ki ba hapok ke KCDC ki ba mut ban ujor ya ke ne kakam. Haba banrap lang ya ke ne na kaliang jong nong ekten ke forum uba Thomas Pasa ula panpau hi ya ke ju ke jingpom menjur ya ke ne kakam. Da ke bongru ba ke sarkar mentag le kelakwa bersedang sya ka kala ka baar jong ke jingpen bet put bat benrap ru dak bong balada ke sarkar ka penan kambiang dak ne keju karukom on sakhi omtang dak jingjau umat henry la ban sakhiru ya kejing place nam shushu une unong ilam mul ong bagane ke kampen bet put le kamde ke kam ke bang sarkar Jela kala ban le henry ke ditang ke parlimen ke bala ban le ya kene ke kam haba keren halor kejing temu le tit jingkhang jong ke HCDC sya ying ka siri nagaliang jong ne unong ilam ul ong bagane ke ditang ke kam kwa jing yero ke bah khmat ke bang kwa ban ong kalong kum ni ba nagaliang jong chief minister baran borom jomi ukon rat ke sangma uong haswa ban soy ya kata ka MOU kini kinong yalam boper ki badon nagar regional party kiladep ya kren kiladep ya pendek lut ya kita ki AKA barok di dongkam haswa ban soy ya MOU Henry mentapat ni yoi ba kini kiju ki leaders nagi regional party ki ba persya ya kene ke MOU ka ba ki ledek yasoy ba kini kiju kinong yalam khamtam nagaliang ka KHDC ka bomot ban budru ya kene ka kam wat ka Supreme Court te ngimla syu ban tip pe jing ong jong ka sarkar ka badai ni ke jing ong jong gine gi jong ka HDC lene jong gine gi nong yalam jong gi regional party ke badai ya katangi ngim tip syu te ka kane ke dai wei ke bangi sneu lengo lene ni sneu kenrong kenram te nagaliam jong hi ni dawa ka sarkar ban ni dawa kumju ya gini nong yalam jong gi regional party bo peru begin ai ge penisai ke te ka ba artar ke long gumne kum ge jing tip ke bangi le yo ya kata ke jing tip bari te ni ngim tip re ni tip kat ni ong hang ne kat kum ge jing tip ke bangi le yo long ba kelak patai kubor bat kat to kat neru jing tip ki ba kham kerpang ke bangi le yo la ong ba na pedeng di snong ki badon ha pedeng ge jing ye kam trai mar keliang ki bun ke beyo se Meghalaya kat bah ka kapat kat kum bangi le tip kalong mar kat ju kumbangi tip barok gadon life he Riu square tam kilometers barok te habagi snong ki lebun ki barung spo Meghalaya upur usamru ude ban bun Meghalaya ken tang bakam de unta kat kumjing tip kumbangi yo kalong ba khatpra square kalawan Meghalaya bat khatpra square tam kat to kat ne kalarung spo Assam kalare spo Assam te lengba gini ngila ni sneu ya hap dan ni sneu ya benjur ba kuma ong menta kan usang ngan simbe hilde ba ka ying jonga ka don spo Meghalaya ka hap si Meghalaya ba ka snong jonga ka hap spo Meghalaya kat ba ka kper jonga pat ka ba don hasenda ka ying jonga lale no spo Assam lene upur usam jo ka snong jonga lale no spo Assam sneu ya hap thik he kata ban ngirai i ba ka don sibun ka jing la pipoi hak tu ka jakai thik hak hapun te ka jingdo nang jong ki pardo bersam jongi jong ki dong snong jong Meghalaya hakan ka jing penbet put ki ne lutri ka alo ba shai ngai ka jing yambreu hado kata temur kadang ka jing ta ka bejur ha namar ba ngitip sisin bingla adu ka khendong te kan long ka eki ba ba bangin di obyang te kan ni ka jingle ya ka jong ka sarkar ka jungi ha ka jing penbet ya kan ni MOU ini ke bala adam ki don si bor jing bakla ki kenrum kenrang bat khamtam me ka jing bam shai ban ya kan baro
kajing klik dari jong sarkar ka jongi wat dak ba shayin kran ru jong ki parti ki badan bentalang mat keneka sarkar ru mundan bala ban sakti mendra ki kabinet ki parti borok kamla belum bah kabinet di penbaik dia kulai kiti pi mi skol khawar pada pi kran percaya we haying pi kran kombai syabas pajba ben penthami pajba pada pi kelag minta ki aktor mde su legislator tekani ke kli ma atra pajba ula khamsai ula khamstan ban un bisar benya ke ka benta to kham komsan tapi hakiki wa adab ke muyu asannya kini daki indriu tuli jaka lesi ba kham no mai norma menta ka first tu kin thop ki jaka ki ba khawa kalang pi ke blok 1 ke blok 2 ter ki balok ki ba balada ka sarkar kaya dakani gelenti kinum jang su ki umat ke sejak senam haki babur benta juga dikasih ke jong kita ke ba syai le lada ka sarkar ka penbet yakin ka phase 2 daka ju gelenti kuma penbet ya ka phase 1 nantarai haka phase 1 ngi iya ki pajba bagi yam bagi jauh ki umat harga phase 2 dari yak gelenti ke sarkar ke jela ka jungi kan sa yi ya ka senam pada ka jauh tekadi ka jikit klik jong sarkar ka jungi mentah ka phase 2 nadu utrai jaka lembah kikot pata kikot khandau udai bandan bentah kerjung komiti kiseng halang warog dan bentah komiti ki sodar sinong ki wahe sinong kiri dan bentah KCDC dia bentah undang hikmat jog tu kathai wemali ne misi udai bandan bentah dan aing suki khandia tangban biang bet biak nama hakini ki tuli ngai khandia ka nama collection ka ajan lesi ke sarkar banjo kata ka banjo bor ne ha jar pulai ka persyang man wud ban ya nyambe da kabor na kata kada kawan rak ni jing susi kijing jauh mat kadukan ni tekani ka sidul area ni kamdon kata kan sidul area ki jaka kan lombe ke jung tu trai jaka ho kata kala man longum tal ni kan longum tahi tamba hake je de kata ka kom senchar khadar khendeu ka badon kijing fer dalile ru kata kijing singa junga yang laban lai te lada kan ni lada kamdon kijing penbai halor kan ni MOU kamun kandon cipta gitu terai jaka hadin hubut namar ba sarkar asam kamsya ba kum kan usa kamnik balada gitu terai jaka kimsiu khajna jaka andal hap gitu jaka jungki spok pu usam jongka kata ko de gobe to sakawe pa habang ngang nong begalaya ka khande ko chiap junga ka long ka bobiang lut ki kot islam nadong sedong bat cepo Meghalaya te balai pat ba hage ji penbek put pat katu jaka jonga kan hapat de cepo asam bangau trai ngalong nong Meghalaya te ikot isla katu jaka jonga ro kilong badang don kilong ki badang bilik ko bawa ketinong we ki badang treka ki belebiang ko dong sedong te katu jaka jonga ro dari ban penhap lang cepo Meghalaya em te kata ka we kalong ka pasngeu kumnongan ong pasngeu si ha halor kan ke MOU tes ka we pa kumbala ya keren ni borok cikata baga jingbom kan thuplang ya kisim ya kisordar ya kerang bak senong berkamtam ya kiriu pau khmat ke badon situ kathan kiba latip ha ya ki ya ke nongrim jo khande usiam len ya kitra jaka ya ka hoklong trai mantra jo tu jaka bat kumju ya ga KHDC ke bahap po jingpe jo KHDC kumju ya ga GHDC ke bahap po jingpe jo ga GHDC ketoru kim kentup lang pok ke regional committee kumbang ni letip bat sagawe pat galong ba kat kum jing tip kumbang layo cepo asam gilara ya keto ke isu cepo ke house di discuss hapo ke house bat ke lagi menjur ke lagi pas respo Meghalaya jung ipat haswab kan ya soy keto ke MOU ni hadin baladep le ya borok inspection dagi tu regional committee bat haswa bakin ya soya kata last memorandum kala dom di session po assembly kala day ban rak kala day ban discuss namar ba we balong demokrasi kamdai tang ruling party kita ke opposition party ru kita hok mani discuss itu rai kita taru kamlong kumta ngam kan mau su ikerting jong we MLA u panjing sai halor ketu ke MOU ban pensai kan ba rai ucip nesta dengan burom jengi umsya ong ba omla ban penpau leni umla ban penpau pai kata ketaru kadon kawe jing sngeu phalal ne ka kenrun keram halor ke MOU te nagaleng jungi ke forum
ngikan tujuh rega sorkaru baga bang sim kiai gaban penbej igane hoi kumba ong yu chief minister ban persia bahalu di barok temlah tangba ban mi hadukan ni kenrun kenram te kalong ke ege ba melakukan pediang ke kani ka shong be hakini ki regional party mentah kai ke ba kikin sim yiksen jam habade ba ke statement jong menteri ba do joka jela Meghalaya nomor ba ladaki ong ba menteri ba uthok ya to statement ba mentah gidi maki ban pensisa ya kani ka jingkran jong menteri ba bat lada kimlak pemta ta pa ba kai ka ba kren menteri ba kontrak ke sama kalong ba dei sama sebesar bukan chief minister along di boong ba kani ka David na katukar jing pengkre tung mukul sama wa hajar hamdri gini villages hakalis teka pi kani kalong ka nakaleng jong ka sarkar ka jongi u menteri ba jong kontrak ke sama kila pau shibon ki jing kudrum karam kani ke statement ba mi na leng ka u ko menteri ba do jongi ong nang isim ka to census jong arja khatwai ha ka por ba tinsar daga Kongres. De lada usim jaga tu ada kharwai tu balai pi thawi ku regional committee. Hamdan jumut chu bangin thawi regional committee. India mi ada kharwai te umur kini ka jing thawi ku regional committee kini jing tagi jing penthame. Ki jing put sab ai ka pisa jong pat ba. De kani u menteri ba do jongi. U de ban su thu kani kai. Ka jingkeli ka dikelai u. Lada pi ong pi ajar kharwai te balai pi thawi ku regional committee. Bala ada pila tahu kerja juga beri pion kelawan rak report dah beli pihak biar suah aja kerway. Kani ngampua angi ngimuan angne man persyak eka parti ngi persyak eka sorkar. Lakar dei ke sorkar jo keduru ke parti lo keduru ke porbu. Ngikan dei ke sorkar baik. Mar ka ba bat yo lokal mentaka dei ke sorkar. Klem dah keren ikinu ke parti.